Ćao ljudi, ja sam Marko i ove priče kako sam se preselio u New York. Ovdje sam došao početkom prošle godine, znači januara 2022. kada sam imao 21 godinu. Ovdje sam došao da završim osnovne studije u digitalnom marketingu. Trenutno sam na fakultetu koji se zove Baruch College. Sada neki od vas već znaju da sam išao na Američki univerzitet u Bugarskoj, ali sam se dodatno u trećoj godini preselio ovde. Ovo je inače pogled kada se izađe iz moje zgrade. Ja sam inače u delu koji se zove Long Island City, koji je deo Queensa. Odmah preko reke je zapravo Manhattan. Ovo je inače istočna reka. I ovde pogled prelep, pogotovo ako ujutru dođete, uzmite da jete, sednete na nekih od ovih klupica, kao što vidite ima puno ljudi. Ja idem sad u Manhattan, sad idem s drugom, tako da ajmo do metroa. Ovdje je gradska biblioteka, iza nje je Bryant Park, sad ću pokažem kako izgleda park. Ovdje je glavni ulaz za biblioteku, inače imaju zgradu koja se nalazi tamo i na vrhu te zgrade imate kafić, dosta lep za sedenje. Evo sama biblioteka, čiji sam član, ali bukvalno sam sad išao 2-3 puta tamo, ne da uzem knjigu. Kao što možete vidjeti, ovdje uvek gužva. Ima puno turista koji idu da postave biblioteku, logično. A mi, pošto smo alergični na knjige, idemo dalje. Mora da je od neposredne blizine knjigama. Znači, ovom se nalazi odmah iza biblioteke. Ovdje također imate restoran koji zove Bryant Park Grill, kao što vidite. Tu mogu se održavati isto i proslave, svadbe. Tako to, jako lepo, znači ovdje možete sedeti da uživate. Evo ga sam park. Inače, pre neku nedelju je bio renoviran. Mislim da to rade svaki put kad je zima. Zamenjali su celu bili travu. Mislim da se ovaj park često pojavljaju u filmovima. Kada reč u New Yorku. Ovdje imate festivale isto koji se održavaju, znači stavaju dosta onih malih radnji. Jako interesantno zato što ste okruženi ovim velikim zgradama. A onda na sredini imate prirodu, znake prirode. Ova ulica vodi do Times Square. Ovdje ima dosta beskućnika ili nasumičnih ljudi koji će vam priđu i da vas opsuju ili što god. Vjerojatno su nekim drogama, ali stvar koja je pun kod New Yorka je bukvalno možete da vlogujete kao sad ja da pričam u kameru i nikog ne zanima, zato što toliko ima čudnih stvari koje se dešava da je ovo najmanje čudna stvar kada vidi nekog da snima, pogotovo što sad ima puno tiktokera koji radi neke prankovi ili snimaju šta god na ulici, tako da ovo što ja radim je skroz normalno ili možda samo sebe ubeđam da je normalno. U suštini Times Square vam je pun turista i ljudi koji žele da iskoriste turiste i da im uzmu novac za šta god. Bilo da pretplate na hranu ili da se slikaju sa ovim manijacima ovde, šta god bilo naći će način da vam uzmu novac. Isus Hrist će nas spasiti, kažu. Ne znam baš koliko bih njima verovao, ali to nije nužno loša poruka. Bukvalno sam došao kad se završao, znači, nice. Oh, you do get a free drink at Starbucks on your birthday. How do you get it? Let's go! Let's go! I'm a fire starter. 12! Starter. Complete! You're a fire starter. Twisted fire starter. And you like it to see! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Everybody clap! We need one brave kid. One brave kid. One brave kid. Do not move. If you move, you will die.
If you move, you will turn black. Okay? All right. Make some noise! U suštini to je Times Square, bukvalno veliki trg, prepun reklama i prepun ljudi. Kao što sam rekao, morate uvijek da pazite da se neko ne opljačka, bukvalno. Oni likovi koji su nastupali, sve vreme su ukradili hype i onda kao taman misle, aha, sad će da zapravo urade to što su rekli da će da urade i onda, aha, ajmo, $20, kogod žele ko je tu. Dosta se dešava da neko dođe da vam krade novac dok gledate i dok ne obraćate pažnju. Tako da sam otišao odatle, čisto pokažem malo ovako kako je ovde. A da, to je u suštini to. Imate dosta prodavnica okolo, koji su ogromne. Bukvalno ako je Krispy Kreme, recimo, da uzimate krofne. To je inače mala radnja, ovde je ogromna. Nadam se tamo, sad ću pokažem kako izgleda. Uglavnom te neke veće filijale se nalaze ovde oko Times Square-a. Zato što dosta turista dolaze da kupe stvari, da vide taj američki sanjani život, kako god želite ga nazovete. Evo kako to izgleda kad se malo udaljite. Ovdje možete sedite, malo da odmorite. Ovdje je M&M prodavnica. Kao što vidite na 2 sprate. Ništa specijalno, bio sam tamo, mislim ono kao... Imate dosta stvari koje su vezane za M&M, ako ćete kupiti Dux, majicu ili šta god ako ste opsednuti M&M slatkišima. A evo i sama Krispy Kreme prodavnica. Kao što vidite, čekajte, pređem ulicu, opa! Ovo je znači gradski bicikl, ako možete iznajmiti da je to dobra fora. Ali da, evo je sama prodavnica. Možemo da uđemo unutra i vidimo kako je. To je fora, imate puno stvari, znači sve koje su vezane za Krispy Kreme. Ono što je cool je što možete vidjeti ovdje kako prave kao krofne. Ovo da pražimo samo tom linijom. Evo vidite. Ovdje su krofne. I na kraju trake se naravno nalazi dijabetes. Mnogo si bre Marko Siničan. Moguće. Ali znate šta? Vidite dosta ljudi koji stvarno ovdje vidite problem gojaznosti i nije lep prizor. I onda vam se takve stvari kao što su krofne i ta hrana, ti hamburgeri vam se prosto zgade. Ovako vam uglavnom izgledaju metro stanice u New Yorku. Ovdje možete vidite pacove ponekad. Nije baš najlepši prizor, iskreno. Ali voz ima često, tako da je super. Realno jako je lako snaći se, samo ono, kao što vidite, nije baš najlepši prizor dok se vozite ili dok čekate na voz. Ima jako čudnih ljudi na vozu također, tako da uvijek morate biti u pripravnosti. Nikad ne znaš kad će... Evo me sada na zapadnoj strani Manhattana, znači ovdje iza mene je Hudson reka. Krajem 2021. pre nego što se preselio. Iskreno nisam uopšte imao u planu da se preselim ovdje u New York. Sve se nekako odigralo dosta brzo, ali ponovo uz mnogo planiranja. I nisam bio siguran da ću se preselim sve dok samog kraja, dok nisam zapravo dobio studentsku vizu. Jer sam ambasadarom i uvek nikad se ne zna da će vam prođe sve dokumentacije i tako to, ali sve ispalo na kraju super. Znači diplomiram ove godine, krajem ove godine.
uz to što ima samo jedan predmet na jesen, koji se inače daje na leto, nisu mi dozvolili da uzem i taj na leto, nema veze. U životu ćete uvijek nalaziti na neke, za Afrikancije skroz nepotrebne, ali ok, kada stavite sve u perspektivu na duže malo vremena, sve postaje nebitno. Da budem iskren, sam ne znam šta će se desiti nakon što završim fakultet. Imam opciju da ostanem, da radim ovde. Vjerovatno ću to da uradim bar na godinu dana, da vidim čisto kakav je život kada bih radio ovde, a ne da studiram ovde. Za ove godinu dana sam shvatio da je New York dosta zanimljiv grad. Uvek imate nešto da se dešava, kad god želite možete da izađete napolje. Uvek imate neku prodavnicu koja radi, nešto da kupite, negde da odete, se provedete. Što se toga tiče, uvek je sve otvoreno. Što se tiče samog fakulteta na koji idem, ima oko 15.000 studenta koji ide na taj fakultet. Zgrada nam ima, ja mislim, oko 15 ili 16 spratova, nisam tačno siguran. Ono što je interesantno je što radi samo 2 lifta, tako da uvek smo bukvalno kao sredini kad god odemo na fakultet. Sam po sebi kampus je dosta drugačiji odnosno na ostale fakultete, iz razloga što je u samom gradu, tako da bukvalno kad izađete odme ulica, imamo samo jedan prostor koji je između biblioteke i samog fakulteta gde možete da se šetate i da sedete, gde ne prolaze kola. Sve ostalo je haotično kao i ceo ostatak New Yorka. Pre 6-7 godina sam svakodnevno gledao vlogove Casey Neistata i iskreno da budem stvarno je nerealni osjećaj da sam ovde sada u svojoj 22. godini, da živim ovde, ne samo da sam došao kao turista i da sam već ovde godinu dana. Dosta stvari su se desile prošle godine kojima trenutno nemam hrabrosti da pričam javno, ali nadam se da kada uspem da složim celu tu priču svega toga što se desilo i da nađem način kako da iskoristim svu tu bol svega toga što se desilo, da motivišem vas, to ću i da uradim, to bi je plan, ali za sada ću to da ostavim sa strane. Ove godine sam dosta toga novog shvatio o sebi, u smislu shvatio sam da sam dosta postao anksiozan, sad ne znam da li je to samo zbog COVID ili zbog čega, ali stalno osjećam neko nestrpljenje, nešto kao da je nedovršeno. Mislim da dosta toga doprinosi isto i fakultet, iz razloga što uvek imam nešto na umu, imam neki projekat koji treba se završi, imam neki ispit koji treba završim i verujem da većina vas koji idete na fakultet ili u srednju školu imate iste osjećaje. Ja sam imao problema sa tim, kao verujem i većina vas tokom celog školovanja. Sad, kod nekog je to manje izraženo, kod nekog to više izraženo, rekao bih da je to kod mene dosta izraženo, tako da jedva čekam da završim sa fakultet. Dosta mi se putava da se posvetim stvarima koje želim da se posvetim, ali ok, ipak je to stvar koja mislim da treba da se završi i definitivno iskustvo koje ne bih menjao ni za šta. Kada pogledam samo koliko ljudi sam upoznao sa prošlih fakulteta, sa ovog fakulteta, to su mi većina i prijatelji danas kojima komuniciram, tako da ne znam šta bih radio da nisam više najjače. Inače što sam shvatio kad sam došao ovde, život na sam Manhattanu je jako skup. Znači stanovi su bukvalno par hiljada dolara, studio minimuma bukvalno za 2-3 hiljade ako želite zapravo da živite u nečemu što nije ormar za odeću, bukvalno, na samom Manhattanu. Sad, većina ljudi zapravo žive van Manhattana, Queensu, Brooklynu, New Jerseyu, pa odatle svi dolaze do samog Manhattana, do glavnog ostrva gde se sve dešava. Meni treba od mog stana otprilike pola sata do 42. ulici, tačno onaj Grand Central stanice koje ste videli. Bukvalno samo jedna stanica vozom, samo što je problem što do voza, dakle do metro stanica mi treba nekih 10 minuta. Žalim se što mu treba pola sata do Manhattana. Ne žalim se, samo želim da vam dam kontekst čisto situacije kako inače ljudi žive ovde. Mada sam stan u kom živim je jako ponovo skup. Delim mesečnom kiriju sa svojim cimirkom Jelenom, Totemijom, i bukvalno na kirija izađe mesečno $4.100. To ste mogli da vidite na mojim TikTokovima koje izbacujem ovdje isto i na YouTube-u. Znači vam pokažem novi stan u koji sam se preselio. Sve u svemu mogu ponovo da kažem da stvarno nisam zamišljao ću za 20 godina da živim ovde. Mogu da kažem da mi je jako lepo, ali naravno uvijek bude momenta kada ste usamljeni zato što ste daleko od porodice, ovde nemam prijatelji koji imam u Srbiji. Nedavno sam imao priliku da se vratim za Srbiju na 10-ak dana, da vidim svoju porodicu, da vidim prijatelje. Mogu da kažem da mi je bilo jako lepo. Nekako osjetite da vas upotpuni to što trenutno fali kada ste daleko od kuće. I što ne može da vam pruži nijedan spektakularan grad ili neko novo okruženje. Ali da, zaključak svega je život jako nepredvidljiv. Ono što je ostalo konstantno u mom životu jeste rad i trud, koji stvarno se trudim da ulažem svakodnevno i koji mi omogućuje sve ovo. Budite uporni, kao što sami znate, postoje mnogo stvari koje ne kontrolišemo, koje su van našeg dometa.
Ali jedna stvar koju možemo da uvek kontrolišemo je rad na sebi. I to niko ne može da vam oduzme. Neću vam tražiti pretplatu na ovaj kanal, neću tražiti nikakav subscribe, to mi je toliko nebitno. Iz razloga što kada se neko pretplata na ovaj kanal, ja mogu samo da vidim imena onih koji su značili da javno mogu da vidim njihovu pretplatu, ali ne mogu niko da stupim u kontakt sa njima. I oni ne mogu da stupe u kontakt sa mnom, osim sekcije sa komentarima koje slobodno možete da pišete, ja ću pokušati da odgovorim na neka pitanja ili da prosto ćaskamo tu. Sad sam da za disciplinu je potrebno da se odričete trenutnih uživanja kako bi uspeli da uberete plodove svojih dugogodišnjeg rada i dugogodišnjeg odricanja. Tako da ako želite da neko bude u kontaktu, imat ću donu deskripciji listu gde možete da unesete svoj e-mail i možemo da komuniciramo preko maila. E sad, ne znam tačno koliko češće ću pustiti te mailove, ali definitivno ću se potruditi da kada bi neko odgovori na taj mail, da odgovorim nazad. Neću da prodajem nikakve savjete, ne da to koristim za bilo kakvu, ne znam ja, prodaju. Prosto vidim to kao mnogo bolji način da se izgradi neka zajednica nego samo pretplata na YouTube kanalu. Tako da vidimo se ljudi u sledećem klipu. Ćao! Shervin, how's living in New York City? It's great. Clearly, messy. I didn't actually even film that. This is what happens when you're creative. You know, your mind is just filled with ideas, just like our living room is filled with objects. Right. And what do you do? What kind of a creative are you? A YouTube creative. I make videos that go on YouTube. What did we just play? This is called Boomerang Food. Essentially, it's a boomerang game where you throw a boomerang and you try to kill each other with a boomerang. It's just a multiplayer, it's interactive, it's fun, it's competitive. What are the best things and worst things about living in New York? The worst thing is it's expensive. Rent, food, and just existing costs a lot of money. How much is it around you monthly, like usually, given like an estimate? Maybe like $2,000 a month if you get lucky. But that's excluding rent. Oh. No? Oh wait, how much are you paying to live? No, like everything, yeah, with living expenses. Yeah, probably to exist, you have to pay like $30 a day. And then on top of that, you gotta pay for food. Yeah. I don't know, $4,000 to $5,000 maybe a month. Is that reasonable? Think it's worth it? I think so, because you can make a lot more money here. There's a lot more opportunity. All the people who are trying to make and do big things are here because you can't just be here and hang out. You have to be here and actually do stuff. And what would you say is the best thing about living here? The best thing is, I think, the people and the environment and the energy. Like, there's just so many people in such a small area, and because it's so expensive and so challenging, weather-wise, like, to do things is hard. Only the people who are willing enough to go through that are here, and that filters out the weak, and it's only the strong. And that's the best thing. It's just a bunch of people who are very strong, and it's just like, I'd say the best people in the world live here. Nice. That's awesome. Yeah. And 3 of you guys live here? Yep. It's fine if I show? Yeah, sure. Ok, ovako izgleda stan u New Yorku, kao što možete vidjeti. So you have a friend living there, right? Yep, that's one of our roommates. That's one of the rooms. Nice. So Yeah. it's like a co-working space, would you call it? This part? Living room? Yeah, it's like our living room, co-working, office, playroom, and then our kitchen. Do you cook? I do. I actually do. Nice. And then the 2 other rooms are over there, right? And the Yeah. bathroom. Nice. Boosted board. Let's go. Yeah, that's a little transportation wall. Does it beat a subway? It sure does. Nice. It depends, I guess. Yeah, I think if you can do both, that's the best.